like the feel of your name on my lips. I like the sound of your sweet, gentle kiss. The way that your fingers run through my hair, and how your scent lingers even when you're not there. I like the way your eyes dance when you laugh, and how you enjoy your 2-hour bath. The way you convince me to dance in the rain, with everyone watching like we were insane. But I love the way you love me. Saudara berdua telah mendengar firman Tuhan tentang dasar perkawinan Kristen yang benar. Sekarang saya bertanya kepada mempelai dunia, Ronaldo berdua, bersediakah saudara di hadapan Allah yang Maha Tahu dan di hadapan sidang jemaat di gereja ini menyaksikan bahwa saudara menghendaki saudari Octaviana Mustopo menjadi istrimu apabila saudara menerima semuanya dengan hati yang tulus dan ikhlas? Berilah jawaban saudara. Ya, saya bersedia. Demikianlah janji saya di hadapan Allah dan di hadapan sidang jemaat. Kiranya Tuhan memberkati saya.